Fl-aħħar 24 siegħa fiqu 31 persuna oħra mill-COVID-19 f'Malta u feġġew 75 każ minn fost 2732 test illi saru. Dan qalet is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci, waqt li kienet qed tagħti rendikont tas-sitwazzjoni tal-pandemija f'Malta. Dwar id-djar tal-anzjan il-Professur Gauci qalet li mal-ewwel saret ħidma biex is-sitwazzjoni tkun ikkontrollata fosthom blit-testjar tar-residenti u l-ħaddiema. Fil-fatt issa n-numru ta' każijiet qed jonqos u s-sitwazzjoni qed tiġi ikkontrollata. Hija appellat xorta biex il-miżuri jibqgħu hemm minħabba li l-anzjani huma fost l-aktar vulnerabbli għal dan il-virus. Spjegat kif saru wkoll 177 test fl-ajruport u nstabu 6 każijiet pożittivi, il-maġġoranza tagħhom minn Franza. B'kollox l-awtoritajiet qabdu 21 każ b'kollox minn bdew isiru it-testijiet fl-ajruport. Dwar l-influwenza li mistennija tibda tiżdied, il-Professur Gauci appellat biex la darba hemm tilqima sikura disponibbli din tittieħed minn kulħadd. Spjegat ukoll x'ħidma qed issir mill-awtoritajiet biex la darba jiżdiedu s-sintomi tal-influwenza li jixbħu ħafna lil dawk tal-COVID-19, l-awtoritajiet ikollhom biżżejjed riżorsi biex jagħtu servizz xieraq lil kull min jitolbu. Aħna wkoll ħdimna fuq protokoll ukoll mat-tobba tal-familja u anke mal-pedjatri li la darba issa jibda jidħol l-istaġun tal-influenza u l-istaġun fejn ikun hawn ħafna irjieħat, aħna wkoll ħdimna mat-tobba biex naraw meta l-aħjar u f'liema sitwazzjonijiet it-tfal għandhom jiġu referuti biex jieħdu l-iswab.